May bakbak na yung lumang aspalto king portion na ni Jose Abad Santos Avenue magumpisa kin lalam na ni Dolores Flyover ang gana king boundary na ni Magliman, Bacolor. Apin ni por merong takbang king road repair agagawan da king main thoroughfare, anya naman na saning mabagal a pulaida rin daralan na sa Kenny, lakwas na pa rush hour. Agpang naman king pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office ning San Fernando ay Louis Clemente, makipag-coordinate lakano king DPWH, bang kanitang apag sadyan deng masaleseng maging epekto ning road repair project. Inyawad nila naman po rin ang schedule na ning contractor with regards kitang karelang timeline nung makano ya pami sunod-sunod itang karelang gawan. So mag-comply naman po yung contractor and kadua itapin po yung request na po Mayor Vilma Carela nung po pwede para naman nalima kang takabayat yung impact ng traffic mag-obra na pong bengi kanita de pambilisan. Mabilis naman kaning facing ning pamagobra king lokasyon at makasadyayang misaraing dalan ustong mag-aspalto na la. Potang mag-aspalto na po kanya, no choice talagang isarataya po. But then again, yung objective nitin po sana itang makakoordinate sa kaya kami baka plano miya. Ali po kasi pwedeng kimot na during rush hour, uling mas mabayad siya po yung maging epekto na nila. Memyan ne mga bisoy Clemente kareng motorista, dikil kareng alternate routes, amalyaring labasan bang miiwas king traffic lakwas na't makasadya niya na manggawan ning Manila North Road portion king tulid ning Good Shepherd Memorial Park. Of course, hindi pong gagawan na kinjatsa. Uling, if you're going to Bacolor, Buagua, so may itang alternate route na kin, pwede lang po kayo niking Mega Dive o kaya mag-divert lang po kayo niking Dolores, luman lang po kayo Lanzatin. O itamo po. Pero ini pong kining MacArthur, potang makalapit na po kining JBL, potang mag-start na na. Ating kami pong coordination kayo may itong subdivision. At we are very thankful mo naman po, Karela. Sinulat siya po yung Mayor Vilma Carela at may bisa naman po uling makasahop naman po King City itang Carela Initiative. So, papagamit din po as alternate route in Kening St. Dominic Corinthian. Of course, with close coordination kaya kami, ang po itang deployment ng tao, ang pong traffic logistics. Bista mandakal ka ng roadworks king syudad, alinea kano kalingwan ning si Posco yung pamagdakap ka rin traffic violators. Imbes kasing makasahop kano, makadagdag la pa king trapiko. At mi naman po utok na nga nini, uling kailangan niya po kasi kung pwedeng mag-focus kami mo get ang traffic management habang gagawan do rin ipotang kay na namang obstruction kendala nemila po ayat si kaso magal kami po kanita. Meto yan po kasing paralan nita baka kanita pabilis ta mo impulay na ng traffic itang milakola po rin sumbagal kendalan. Malyari naman kanong bisita king Facebook page ning si Posco bang kiting development karang gagawa na dalan king syudad. Samantala, may aliwa no man reaksyon ng kabalantamong motorista kara mesusumangid the road repair projects. Sobrang traffic, pati nga sa work na ako na late sobra. So sa pang-araw-araw na biyahe sir, na-apekto yung trabaho mo? Oo, syempre. Lagi akong nalilate. Ibig sabihin, babawasan sweldo. Sabay-sabay po silang ginagawa, no? Hassle po kasi natatraffic yung mga sasakyan since maraming dumadaan na sasakyan po dito. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.